Manastir je porodica Jakšić, čuvena porodica Jakšić koja na ovim prostorima je živela dugo vekova. Glavni ktitor manastira i crkve, jer je na njenom imanju i sagrađen ovaj velelepni manastir. Zub vremena, zub istorije, ratni pohodi, mnogo toga su oduzeli manastiru, ali upravo monasi koji su živjeli i sav naš srpski pravoslavni narod koji ovdje živi vekovima, održao je ovu svetinju do dana današnjeg. Vinčanski monasi su u 18. veku, polovinom 18. veka, bežeći od turske najezde, stigli na prostore Pomoriša, na prostore Banata, i manastirsko bratstvo je prihvatilo igumana Teodosija, vinčanskog igumana, da bude iguman bezdinski. Iz Vinče su monasi doneli veliko duhovno blago. Tu su svešteničke odežde, tu su ikone, tu su sasudi za bogoslušenje, za pričešće. A jedna od najvećih svetinja koje su doneli je Bogorodica Bezdinska,